Wah, kalau nggak ada sih ada lemah nih apa? Woi, oh ada gitar nih. Kalau nggak ada yang gitar dulu mak lu nih. Pak Presiden sampun meswang himbauan social distancing harus kone lakukan. Kering merana corona mesliweran, moyong gen rumah putus rantai penyebaran. Jani dilema kesehatan lan bulanan, moyong gen cuma makan tesengi dan makan. Nanging yen pesu corona dadi ancaman, ne paling takutin bulanan tetep mejalan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng keidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Biaston uya corona, nanging bulanan tetep mejalan. Kaleng kenyidang lakar maya cicilan, lakar makan gen kuangan. Boya tiang memangklang, nanging mula ulian keadaan aneh patuh mekejang makin rasa yang aget yang nungidang makan. Ampura yang makin luput gen kewajiban, ampura yang besengidang meulehan. Yen pangtiang naur kewajiban, tiang nyerah ya tempat kita jaminan. Ye, di petani utang, kondeng di tengah yang mana ini caranya? Namanya tadi, belum mati dia. Pak, bakal utang ini belum mati, mesti bayar utang nih kengken nih. Belum mati sih bukan Pak Bintu nih kengken sih bayar utang Pak. Bayar utangnya malu. Kalu. Maya utang lah bang kengnya kengken caranya bayar utang malu bayar. Ampura saja Pak, yang berusaha yang becek dije-dije mulahan sing sangi dang Pak. Ampura saja malu. Bahaya nang Pak. Buang Pak, buang. Mengengken utang saya Pak. Buang Pak, kayak ini bayar, kayak ini bayar. Saya engken Pak.
Engke niki diputihkan niki. Mani kau. Kayak lu urusan. jalan, Depan jalan. kayak utangnya supaya bayar. Jalan mani kau. Kayak lu urusan, Bang. Lugrel ide dane sareng sinamyan Boya tiangai kegaduhan Niki gending wantah angin hiburan Boya menyudutkan perorangan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok malah meedengan Dosa kok jadi kebanggaan Bidan nak terkenal Orient prestasi Jani ngalih viral Orient sensasi Foto seksi cara nak promosi Nak nuturang jelek sing peduli Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Pindah ngomong jarang alak-alakan Jani menyemumuk mertiktokan Pindah nak selingkuh mengkabar Jani nak selingkuh terang-terangan Mirip Niki ciri zaman edan Aib kok
atuane pragat kerohanian pergaulane aneh kedewan-dewan dedarane umbi teken dondonan aneh paling keren hobine kerauhan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menikam Ia ngorahan ulian ama beregan Ulian ben nguping nanging ortane lebihan Entega sebeng cara betain kesuargan Koleksi foto betarelan rerajahan Modal pongah pangman pengakuan melajak kebatinan Pelih agulikan yen sing stres pasti buduh-buduhan sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menikam Ia ngorahan ulian ama beregan Logan percaya jak balian di keto-keto nak balian metanjun tu. sirah uyang-uyangan Sing ngidang maya bulanan Orang ngetiang kesisipan di kawitan Warung sepi pelanggan omsete medik-medikan warung ekone Pasti misi tetaneman ulian telat makan Nasa melambung tiang menikam Ia ngorahan ulian ama beregan
Seduak-duak nak loh nekang sekaya, nak muani tetap kepala keluarga. Tanggung jawab ne utama, apa ngelah hajen raga. Diapin bede ne penting ada usaha. Beli muani tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas lima jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan. Tanggung jawab ken adi, modal beli tua tresnane sujati. Beli boya cucun bupati, boya pana pegawai negeri. Beli tua dadi kuli dekorasi. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Beli kuli lo kain beli sengalo, hujanan belusan panas 5 jemu. Liseng kalmelo diapen kain beli toyo, kal jalanin ulian sayang liken ilo. Gaji sistemnya bulanan, tengah bulan subekas bon 5 lunan. Agat ada tambahan lemburan, bulan depan mada liuman orderan.
rasa bangga dikena hejani mesaing ngalahang natruna-truna IPC mekade bagus IPC mekade ganteng itulah tiban tugas iloh juang beli kadi mesanding jak cucu yang nega di pelaminan konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal konde kudang di banjani mejalan rumah tangga mulai tusing harmonis yen suba buka kekene sing idang nguruk ben pipis direlo nuntut kebutuhan biologis bayon beli ne bengangsur angkiane muis mareng tiang mesesalan ulian nuwotin demen akeprutan sina ya diwangan mekejang anak ngantosan yang superaya nanging kurenan tiange nyeger-nyegerang nirembeyen tiang mati dadi arwah gentayangan sing sanggup nepukin kurenane empuang timpal Oke nah. Ada kelemahan Pak Hakim.
sejati sangat tresnain tiang. Nanging rikala tresnan tiange berbunga-bunga di hatine, ulian peleh tiang abade ilo megaten tresna. Nadi jani dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan. Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi wena sayang beli kerasetan si teadi campuran dewek beli nyakitin adi. Dadi ampan sakit hatin beline ipidan tresnan beline kapening adi sejati tua pelarian ulian beli tu sing dayang besikan tresnan nene malu tresnane harapan. Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang uno tresnan beli ne jani sapi wena sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi. Jani adi masih milu ninggalen di subane adi nawang tresnan beli ne jani sapi wena sayang beli kerasetan si keadi campuran dewek beli nyakitin adi. Yang tu sing
si malu ngoraheng seton den beli ngelemeseng adik keluarga bangsawan lakar kejodohan iraga kelseng mecang kepan Linawan lakar kekene berjalan tresnane yang dadi beli milih adenan beli mati yang mepisah ngajak adik yang kasta iraga yani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Jastung lega sing naga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka Tuhutin subah kena rama dibeli milih adenan beli mati yen mepisah ngajak adik kuliah kasta iraga yani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama uliang kasta iraga jani tu sing jodoh Raman adi sing rela adi nyerah Jastung lega sing laga tresnane jani tanam apang tu sing adi antaka tuhutin subah kena rama melahang malu melajah bangsa kentawang pedang lemah
Pangtu sing elah, pangtu sing campah, pangtu sing paling carleak ojo lemah, sing nawang kangin kau solahing andangan yu cek cara anak kudu. Merasa genep nawan sastra, adungan malu dadi kelawan bisa, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kala, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung sede ngundang sekala ning skala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala niskala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga. Segenep nawan sastra, adungan malu dadi kelawan bisa, pangtu sing ngajuere nguncarang japa mantra, pang sing ngalih petara nemu kala, pang sing ulian pepelajaran anggun ajum-ajuman mekade dadi buduk-budungan. Pakaiane sarwa poleng apa ngena paling aing saru tetek kelawan sede sing nawang bebedak poleng tuturne paling aing apa ngena paling wanin bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melahan mandra belikat bicara kang singkan di pesu berduga bani negat di pengulung setre ngundang sekala ning skala melahan mandra belikat bicara
petagih kal belian ulian susu uling arsop lan restoran lu ke salon beli macaki bererongan apa tagih asal bisa gen ngorang nanging ngejani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan nanging jani gerik ulian keadaan jiwa dagang meronta pesu dagangan mobil nepidan sai-sai ngabe wisatawan jani meririk di jalan ngabe dagangan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan ipidan sing taen tuyo janinya ajak mendagang telu desebet lu nak ngekejang padu pidannya dilmagai di kantoran jani dekil uyak meapian deme sesalan dua pangidang bertahan umadat je ekonomi ne buin normal lan ke salon pulang buin perawatan
Kone suarga sukene tanpa wali duka, yen niraga meladi mercepada kesangra dening pitong widyadari, kone disubane raga mati. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sing kok kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka. Kone neraka dongos atmane mesiksa, yen iraga corah di mercepada. Durjana dursila aneluh nerang jana, kone yen bangke ditu mesiksa. Nak nyatwayang nak ngortang, nanging tu sing pasti ada nawan. Buka tutur ketuturan, nanging tu sing ada nak buktian. Apa nengai raga ne jani merasa bahagia, sujatene antum madan suarga. Sekancan nengai lara hidup di mercepada, antum masih subamadan neraka. Tan bina yang kadi anake memitra, ngale demen suargane akebyutan. Nanging sayang sing kok kejani ketara, itu lantas nyumung rasa yang neraka.
sekambang batise metinakan tatkala nepukin nyame brayane di bale dangin rasa makna-kana apa untuk keni bening salah ganti daloken kamar ilohe sebilang pesu anake mekejane Sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip sing patiru belikan raga nanti di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se mau ngeleng kakal nyirama layon nadi belilan pianake nyaku pangima nyembangat cepang pemargen adine mogi adi pole genane katrima ring sisen hidayan pramekawi sonan beling ojo kamar adi kacaket rasa nepuken adi meruro kaman buka anak ke budo blingelingin layon adi ingatkan dan tugase adi meurip sing patiru belikan raga nadi di pasir apane beli nyangkuten ayon adi neseng tahen nunggu adi duga se belilan kanake nyaku pangima nyembangat cepang pemargen adine mogi adi pole genane bece katrima ring sisen hidayan pramekawi katrima ring sisen idaya pramekawi.
Man pidan mulai man udah kapah gati tepuk melalina kenyoman mulai to ilu jumah pedidian kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan ye meme ibi me nah manian me kedo memen adine tepuknya patin beli sing cara dugas pidan bodri dikekene pura-pura tuli apa ulian pidan daki sing aja memunyi apa kulian nepuk materi jani sing nyubodri kadiro dando karene mepincer nasib sing ada nenawan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan mirip meme korban sinetron lan telenovela menghayal ngelaman tuh kaya mirip meme sing sadaran kedua titipan mani meme mati singkal mebekal warisan mani meme mati tua mebekal batu nisan mani meme mati tua kompor nemragatan
Saudara, seiring perpanjangan Senin pemberlakuan malam, pembatasan pemerintah kegiatan masyarakat Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai 2. Loh, kapain malu ketemu lo? Apa buen macumbu rayu? Gumi sedang kalu sing dadi pesu, alih-alihane mekejang buntu. Lo kang uang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan. Lo kang uang malu jani sabarin, likonen nyidangnya kapin, langgap pahin di kamari, jungklang jungkling, kena he covid ne bakat kelidin, payu positif beling. Yening hidang kang wang malu tanggehan, terus terang modal beli nukuangan, kenyan jejah ila pasti kaljuan, anto sanggumine malu pang tenang, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, kegen undang mantan, anten jalanan bekejang undang, camate undang, bupati ne undang, gubernur undang, presiden undang, bekejang undang, degen undang mantan.
tangkil ne mangkin wenten ne jagi lungsur titian nakenang indik keberbahan ring pakubon swece ide tedun ngemi cayang misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis takonang di Bali ye kone amak bebayi sekalen iskale ruwe binede jero balian patut ngardi rahayu jero balian tanda dos ngadu-ngadu umah bakatu meroban masih misan tiangi cuma sakit-sakitan muntah dewek tan kingetan usan ngajeng lawar dugas megibung di Banjar titiang jagi nuna sang penawar takonang di medis ye kena hepatitis
gebang, hubungan terlarang, beli jadi beli, ada nengelahang adi, sampunlah pasangan raga dua dipertemukan, nanging sing saling gelahan. Seton dene sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati. Sakit nilakara sayang, ade nang mangkin jumunin ang sapang bias don liu kenangan nekal stata ingatan bangten sakit keras sayang ngaden jani pegatan. Adi harus ngidang move on, ngengsapang dewek beli bias don beli nawang adi nu sayang. Beli harus masih move on, ngengsapang ragan adi bias don sebet ne kerasayang. Suksema adi sampun singgah ngiasen aten beline gal simpan beli cerita manis niki gal aba beli ganti beli mati.